گولے چاروں کا انچو کے شمارا معلوم ہے تم پہ تو کا تم سٹی تو کا آل مکران فٹ بال ناک آؤٹ کہ انو اسٹارٹنگ کیا شہید مسلم ریندو شہید بویر آسکانی نامہ بوگائنت کہ مرچی مائدات کگنت ینگ اسٹار کلبا کہ ادا میں ممان ٹیم بھی اتکا چکارانا چی اور آیا ما لاتیں جو سپورٹس کنی ما پیسرا چوتی توجیل یوٹیوب نے مگا آو کے ممانا چا دورت کے گایا وشت کنی اور انشاءاللہ ما ہمیں کوشش کنی کہ میں ممان نوازی تو کچونی کمیو کوتائی نگندہ اور باقی راوگے ٹیمہ انشاءاللہ میں تعریف پام کنا ہے تو پیسرا منترہ ہمیں جس کنک لوٹی سنگت ابھی بلوچ کے تو یہ کاران ٹیم ایک پلیئر ہی ہے جوانی ابیب جینگوا گوں کم ہو گیا پرب کنے کہ تو اتکگے اچو دورا چی ساریا تی ٹیم کاران ٹیم تربت علاقہ یا تمپے علاقہ اتکا یا نیت کا انگو لیبا. السلام علیکم بھائی شمباز مہربانی جیان سلام میں دنایا تگا اتنا میں خواہش بھی تو باز کہ ہم بیان تم پر میچ کرنا اور پنجگو ٹیم میں دنا تگا امران گشتے بے کہ اتنا اوڑن جاگے اوڑن اوٹ سسٹم اور امرا چاکر باز سپورٹ کرتے کہ شاہی جی صاحب گشتے کہ بیات بھائی کہ تم پا کہ اوڑن جاگے اور ہم بس پشمے وشین خاطر بھائی آتا کہ دنا تربت اتکے گئے جیان تربت میچ آتا گا گوادر شتا دیکھا باز علاقہ شتا اور تم پا منایا دے گا اور تم پا میں خواہش بھی تو بھائی کہ ہم بیائیں کہ تم پہ سنگت تب گندہ وہ تم پہ وہ دارن ڈی ایف اے بگندہ علاقے بگندہ ماشاء اللہ ہم آتا گئے علاقہ بھائی بعض واشیں دلا اتنا مزت بھائی گئے اتنا مجھ سسٹم بھائی بارے بارے سی وجہ. اچھا شما کے کاران ٹیم ماشاء اللہ اتکے گئے چو دورا تک شما ہوتی کلب پلیرا یا نا ٹوٹل کاران کے کلب کے اسنا کمبائنڈ پلیرا شمارا گونا اتکے گئے جی نا میں جندے کلب میں داتا ارسادات کلب میں بس سہ چار پلیئر گیسٹ گون ارسادات کلب خاران بھائی ہم آتے کہ خالی. اچھا شما ارسادات کلب کاران نیم گا کہ اتکے گئے شما چاریا تربت ٹورنامنٹ لیب کتا گوادر لیب کتا یا کہ دیکھے پاکستانی دیکھے ادر صوبہ کے اسنا پنجاب سندھ یا پاٹا شما لیب کتا بے ڈننا چی شما ٹورنامنٹ کٹتا جی نا استگن کنکوڑ استگن سبی استگن پینل آرنتا کو مسلم کلب چمانے گوازی کرتا ادھر تربت تا آتا گا تو میچ کرتا. اچھا یعنی تو ڈن کے دیکھے ٹورنامنٹ لیب کو تا دے کپ انگا تک فائنل آت کے فائنل جند لیب کو تا جیان فائنل آتا گا ہم بعض جا کے فائنل آتا گا ہم سبی آتا گا فائنل اما آرنتا فائنل دیکھ حالات بھی تو بعض علاقے ہم ٹیم استگا فائنل آتا گا سادات کلب جن سبی استا فائنل آتا گا استعمال استگا کنکوڑ استگا تربت آتا گا چاکر ٹورنامنٹ اٹینڈ کرتا. اچھا بلوچستان چڈان دیکھے صوبہ کے پاکستان استان پنجاب سندھ ڈنی صوبہ شما شتگے لیب کوتا آگا شتگے لیب کوتا شما آنگو شمارے فنڈنگ کا یا کوتا ہوتا یعنی شما ہما ٹورنامنٹ بتا آیا وہ شمارا انوائٹ کوتا لوٹائیں تا یا کہ نا شما مودا کے مستر مردم آستا ہیں وہ چندہ حسابہ شمارا چندہ کوتا برتا ہے کجا حساب یعنی فنڈنگ زر کجا والا شمارا رستہ شتگے اما ہوتی کہ جندے خرچے سکتے سیکٹری صاحب شاہ صاحب وہ خرچہ کرتے سکتے وہ چندہ کرتا بازار پلیئر 5,000 داتا امر وہ خاص سپورٹ نہ بھی تھا بس سپورٹ کم باز بھی تھا بس اما پوتی شوقے کا آتا رہا وہ تو تک ڈنڈا پینل آتا ہے کہ راؤنڈ میچ نہ آ رہا تھا وہ چھوٹی زندہ محنت تھا. اچھا تو بار بار شاہ صاحب نامہ گر گا یقیناً شاہ صاحب بلائیں رول ہستیں شمع فٹ بال تو کا یک شمع کلب تو کا شاہ صاحب چھ وجہ شمارا چی یعنی لیبیا والا چی کجا حسابہ شمع گما تعلق داری باعث چی شمع گما برداری کنگائیں آ شمع صادری یا ٹیم وچ کجا حسابہ. جی ہاں شاہ صاحب بھائی ایک شوقین سیکٹری پر جندے گنڈی نہیں نو کا تھا سیکٹری گری جندے سارا مالا پلیئر بھی تو گما لیب کرتا ہوا نو سیکٹری گری آتا اما کو نہیں سر جا کے ٹوبر امر گچھی اما کو نہیں تیار ہیں کہ شاہی اما جوانی وجہ انہیں مر جا کے تیار بھی تو. اچھا شمع کاران جندے تو کہ ادا کے استے ادا انتظامی اچھی اندازہ تک شمع کو میں سپورٹ کن یا کہ اسپورٹ فنڈ استاں اس شمع علاقہ یا ایم این اے استاں شمارا یہ اسپورٹ والا شمارا فنڈنگ کنا یا شمع کو میں سپورٹ کنا شمارا مالی تعاون استاں یہ دیکھے شمع کنا یا نہ بالکل شمع چاہیں چی نا امید ہے. جی نا کو میں ایم پی ایم این اے کو میں سپورٹ نہ کرنا سپورٹ ہم ہوا تھا کنا اور ہم علاقے تھا فٹ بال بعض زبردست ٹیلنٹ بعض بل سپورٹ ہم میں کرنے اما پوتی زندہ شوقات روا تھا کنا سیکٹری پلیئر ہوا تھا 1,500 بازار چندہ کنا ٹھورا رواں بال کرنا پتو وردی کرنا تاہم تیشن کو میں سپورٹ نہ کرتی کا
اچھا بازار عوام کے ہستے ہیں بازار مردم ہستے ہیں علاقے تو کا چی اندر تک سمجھ کرنا باقی کاران تو کا کاران مزن شعر کو جائے سب کم جیسا با کاران نہیں تھا تربت اندر تک تربت دیتا انچے صاحب شعر یا تربتا چے مستریں او دے یعنی جیان ہم علاقہ بعض ٹوئیں علاقے مزن علاقے تربت ٹیم ادا تگان آنو معلوم بھی تھا کہ علاقے چونین ادھر پلیئر باز سپورٹ کنا ادھر بازار کے ہم چندہ رہوں ادھر ہمارے پہ شوق کا در ہم تماشی مردیں بازار مردم گمار ٹھیمہ گھوم بھی تگا کاران جندے بازار کے ہستے ہیں تربت اندازہ جہاں بازار بعض مسترم علاقے بعض ٹوئیں علاقے میں خارن کاران جندے تو کا چو مزنی ٹورنامنٹ بتا ڈنی ٹیم شما دعوت داتگان لوٹائیں تگان کجے کجے ٹیم بات کے گان جیان منتر ہے تربت ٹیم آتا ہے بلوچستان آتا ہے کوٹے ٹیم آتا ہے ادھر گوادر ٹیم آتا ہے گا بعض علاقے ٹیم میں کرب ہوتا ہے نورلائی آتا ہے استاد محمد ٹیم آتا ہے گا یہ مجھ آتا ہے گا ملا کے نیو کی ٹورنامنٹ ہوتا چلا گیا فل ڈسٹرک ہے کوٹے ٹیم ہم ہوتا ہے پنجگور ٹیم ہم ہوتا ہے اور چمن ٹیم ہوتا آئے گا اچھا شما کے دات کے گتے تا تمپاچی کس کا تربتا شما پیسر رات کے لیب کوتا تربتا چی دیم قبلہ شما کے آئے شروع کو شما سریا چو اما زین تو کا چی تاسو رستا کے ما روگا یا ایریا چون بھی ادا شما ات کے انو ادا نشتے ادا گندگا انگا تک لیب نہ کتا آئیں تو کا چینجز یاد کا تاثر تو کا کہ یہ چیز ما سوچتا ہی ور نہیں شتری یا گنتری جیان ہمارے شیالات بعض معلوم بھی تھا کہ بعض سنگت تنگوشتے ہیں کہ شیالات خراب بھی تھا نیو ماشاء اللہ ہمارے شوشتا بھائی شیالات بعض جوانا کہ برت اما شیالات نے وجہ اتنا آتا ہے بھائی کہ شیالات نے جوانند آئے کہ ہم انشاءاللہ دیما کوشش کریں کہ مبرون ہر جگہ کہ حالات جوان بھائی ہم ہوتی ٹھیور ہم بھائی جنا کہ سنگت جوانے بھی بھائی کمیٹی مردم جوانے بھی آ جاگا ہمارا ورش لگی اچھا شما ادات کے گئے انشاءاللہ شما سنگتام گندگائے کمیٹیام گندے بیگا شما لے بھی باقی ادا کہ ہما انو پیدا کن گشتر میں نیمگا کرایہ مسئلہ بھی ادا تو کا نا ڈنی مہمان ٹیم کے کہاں کرایہ ترتیب چیز بھی کرکٹے تو کا چیز نہیں شمارا کرایہ ادھے انتظامیہ فٹ بال انتظامیہ فیکن گا یا نا شما وتی مدد اپنے آپ مدد تحت کے گئے جیان ادھا کمیٹی گب بوتا کہ گسر شمار کراؤ دین اب مشروطی کو مکو کریں چیز کرام مر کمیٹی مرو دے گئے ہم اچھا کرایہ شمارا کمیٹی دیا گئے باقی شما ادا کہ اتکا شما پلاننگ بوتا کہ ما ادا شوتا گی یہ ترتیبہ لیب کنگی شما کپتان یا چیز شما مشورہ بوتا ہوتی پلاننگ استا یعنی ٹیم دیما کہ مرچی شما لیب شما پیسرا لیب کو تھا جیان سر گونے ٹیم ہم گوازی نہ کرتا چونکہ پنجگوری ٹیمان ہم باز گوازی کرتا اور ہم شود علاقے درا تک ہم پوتی خارن نامہ کہ ادھر ہم علاقے نامہ روشن کرنا پوتی خارن نامہ ادھر کہ ہم پلاننگ جواننگ کرتا انشاءاللہ آرجید نصیب ہے انشاءاللہ بلے گیم جوانے بھی خاص کر میں علاقہ تو کا ودی کے لے بھی یک ٹیم بھی ہار دا ماں میں گندگاں کیا ہمیں سمجھی گوشے گا ما دشمنی پیدا بھی یا کیا والا یا گوشے گا جنگی بتا شومے آئے کارانے تو کا ہمیں حساب ہے کہ ایک ٹیم بھی دیما تو لیب کو یا کہ تو کٹے یا یار دا ہما گوشے گا یہ گپا برداشت کو نکنا ہے نا وہ دا بالکل اسپورٹ مین حساب ہے ایک ٹیم بھی ہار دا دو میں بالکل واشیں پدا ہما سنگتی چیز ہستے یا نہ ہار دیا کہ اس نے کلا جنگی بو گا جی نا میں علاقے اور نے سپورٹس ہوتے ایک دوستی ہے ادھر ہم آرم میں جیت ادھر ہر ٹیم کے مشائی آ رہے ہیں ہمارے بعض وشی بھی وشی مش گراؤنڈ درک ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نام ممتاز احمد السادات کیپٹن من اور چچو مدت پہ تو کیپٹن کرنے گئے ٹیم پہ گھوما نیشرا مطلب بیت 4 سال بیت ہم ٹیم آر جوڑ کرتا مطلب شاجی جد و جہد خاطرہ کہ ہمارا مطلب سپورٹ ہمیں کہنا گئے اچھا تو اچھا کپتان بوتے گئے چچو ٹورنامنٹ انگتے کپتان یا چاہتے ٹیم با کٹتا توری ڈنی علاقہ بوت گئے ہوتی جندے علاقہ ٹورنامنٹ بوت گئے بعدی ٹورنامنٹ تے کپتان یا چاہتے ٹیم با کٹتا چچو تقریباً طرح چو یاد ہے جی مطلب ہم شتا کا سبی شتا کا مطلب ہم چونکہ پینل آر داتا شا مسلم کلب چمنا مطلب ہمیں بلوچستان تا چپ سمجھ کہ چینت مطلب بعض ٹوین ٹیم ہمیں مطلب بلوچستان تا اچھا تی یادگار تیرے چچو سال بھی تو فٹ بالا کو وابستہ یادگار تیرے تی لیب کو جہاں بوتا ماں مطلب باز بوتا گا ماں مطلب 2005 اگر ہمیں فٹ بال لینے دینے تے بوتا گا مطلب ہمیں شوق بوتا مطلب یادگاری میچ جیسا کہ ٹکر والا چی یادگاری میچ یادگار ہمیں باز کرتا بیار کو نکھنے کو جہاں میچ بوتا مطلب پنجگور بوتا تربت بوتا کہ مطلب ہمیں چیئے گوازی کرتا کوٹا گوازی کرتا کو تربت تا مطلب واشنگ گوازی بوتا 4 گول آئی داتا 6 گول اما داتا یک گولا مطلب ہمارا انتا جوانی پوزیشن میچ ہے سر کوارٹر سیمی فائنل میچ بوتا میں تربت تے پنجگورے میں اوڑ بوتا کہ پی پی ایل پینل ربو
मतलब अम्मा ग्वाजी करता मर्ची के तई ले बे टीम तरह गोने माशाल्लाह गेंदगा ती बिल्कुल पेट खिलाड़ियां कोजान खिलाड़ी हंसते कि मर्ची तरह ये सरा चु यकीनी गीश्तर तो ये सरा यकीन करने का कि मर्ची में ये प्लेयर 70 ले खुद का दिल है मतलब अम्मा लाके तमा स्कोर मतलब बुता दिल बुता टूगर हम बुता जी संगता अदील नामा गिरगान कैप्टन के आग उशगान के मैं टॉप स्कोरर हैं अंगता कहने जतरे मा अदील के रात उसको रवे संगता मात के अदील के रख के कैप्टन आगोश्त क्या टॉप स्कोरर है मना अदील सरा देखे बाज़ खिलाड़ी नाम के कैंसर यकीनी अदील कैप्टन तीसरा यकीनी आइए मुताबिक तो कारान है टॉप स्कोरर हैं गोल की जैसा कि मेरा डोना बुता वक्त दौरा अच्छी बुतगा न्यू टॉप आया गोल को था कैप्टन तीसरा बोलते मर्ची तो इदात के इलाके तो का तई प्लान चियाँ क्या कैप्टन आप भरोसा तीस रास्ते छी अंदाज़ा तो मर्ची कैप्टन भरोसा कायम कने इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कैप्टन की सरम में सरिंग से उम्मीद दाश्ता पेगा इंशाल्लाह जवानी ग्वाजी है ना अवाम रोशान इदारे ना अच्छा इच्छो दूर तो अतके गए कारान जिंदे तो का तो अंग तक तई अहमतरी वश्तरी लेब कुजा टीम दीमा बुता के आ टीम दीमा तो लेब कन गए बुती आ वश्तरी ती लेब बुता इन्हीं अगर तो यक गोले दाता देगे लेब या तो दाग गोल दाता बोले तरा मा यक्किंग गोले मजात का होती अहमियत मैच को के पिलान टीम दीमा तरा वश्तर बुता लेब उत्थला मशता पची व बेले टीमा ग्वाजी को डिपार्ट हम में मैचत हमूद गोली दा हमा बोले तो यादगार यादगार है उदा अच्छा तो इधर के लेब कन गए तई जन जातिया वाला ची कारोबार तो का मुलव्वस है यानी तो ज़मींदार ये दुकानदार ये जातिया वाला ची कारोबार तो का मुलव्वस है तो मजदूरकार इमनी जिंदा मुद दिहाड़िया खा रखा अच्छा इन्हें रोचा सोबे सरा तो दिहाड़िया कार कने और बेगाया होती फुटबॉल रेगुलरली दायमा प्रैक्टिस आ रहे हाँ बस दीगर छुट्टी करना बस दीगर रहूँ पता फुटबॉल अच्छा गोली चारों का शादील के आया कैप्टना गुश्तगत के माँ गोली चारों का अबीबा शाह साहिब नाम गफ्तगा मैं कह रहा मौजूद हूँ शाह साहिब माँ तई बाज़ मेहनता गिरें के तो वती टीम चो दूर आवता इदा हमारा ये इज़्ज़त बख्शता इंशाल्लाह माम हमें कोशिश करें कि शुमा हमें यकीन गुमा इदात कगे शुमा यकीन हम बरजा बेदारें बल्कि शुमा हमें अंदाज़ा तक मैं नवाजिया 12 चीज़ें करता माच तो 76 शुमे गुमा पेश भी आएँ पीस रहा मतलब कमी कूतेगा मैं तो कबू मारा बेबख्शे बाकी टीम बा तो कुजा हिसाब आई टीम तरह गोनियत के गए शे आया बाड़ा बोता है कुजा वाला कुआ जागा देखे जागा शुमा लेबा रवे इसी अमक ज़र माली कुमक शुमारा खे कन गाएँ तो जिंदे माशाल्लाह तारी बाज बु के तो बाज वड़िया माली कुमक कन गाए बाकी इस ज़र्रा तो चूँ मनेज कने वती संगता रवे ज़र्रा गे या के दुकानदार हस्ता कुजा वाला ही टीम तो जुर्गो चलाइन गाए सबसे पहले सर मैं शुक्रिया अदा करने न्यूज़ वाला शुमा पैसा नहीं इसी तरह था उन गुमा कसा ना कुछ था सर यम राज ची बुता मैं जिंदा ही बुता मैं जिंदा मुद्दू तक याब ची बुता मैं पोती पा में जागा नहीं खाता खब ची बुता मैं परमिशन कुछ था सबसे पहले सपोर्ट से था गुमा था उन ना बुता मैंने एक खिलाड़ी बुता का सबसे पहले 16 खिलाड़ी हमने घुमा लाके हमें घूम बुता का सर तरा टीम गोने माशाल्लाह टीम तरा बरगाए इलाका दोमगा बुरता मैं पीछे ये स्पोर्ट वाला अंचो गुशंत के गेरोंडा आबाद कने अस्पताल वीरान बा तई इलाका खासकर मैं इलाका तो कायदा निशा सकबाजी मैं इलाका तो गए तो के निशा सकबाजी निशा बाजबू के सबब बेशि के मागूल स्पोर्टा लेब गोजिया होता दूर दाश्ता तीसरा मतलब जिसके माशाल्लाह शुमे कलब बाजी हस्ता शुमा जोने शुमे इलाका तो का निशा चूने हाँ मैं सकबाजी है ना नशा में इलाके भी ज़्यादा है सर ज़्यादा नशा नस्ल भी नशा ज़्यादा करना गए में तो कुछ नशा ज़्यादा शीशाएँ के शीशा के छह ज़्यादा है सर ये चीज़ में इलाके ज़्यादा है चट गंडे नस्ल से ज़्यादा खपता नशे था सर ये तो वत ने स्पोर्ट तो का फुटबॉल तो का लेप कोता या लंगा लेप कनगाए न सर मंदिर में इश्ता को निफा दब दुखाया बा खालिस में परमिशन जिंदा इटे में था गो नो साहब ये गो मिशान अच्छा सर तो ये इलाकाई टीम के तरह गोना तो ये तई मकसद ची खास कर तो इच्छो ताउन करने का टीम तो मेन मकसद ची तो टीम हम बर गाए वड़ा यानी लेबदार गाए वड़े इलाका बर गाए सर मैंने जिंदे शौक है मवत तो स्पोर्ट्स में ही नहीं बुता को मैंने दिल घूमी घूम बुता नुमनिया हमारा शौक है तो हमें जज्बा ही मोती है खिलाड़ियन क्या इलाके बाद ताचिनिंग गोन होत ये मैंने जिंदे शौक बुता सर तो माशाल्लाह तरह खिलाड़ी गुना तो शान ले पर मायने गाए तुरबात गुआदारी तो चुशी अंगता के इरादे अस्ति के मऊती ठीबा कलबा पिला
علاقہ ببری لے بداری یا پلان ٹورنامنٹ لے بداری ہاں صاحب من شوق چڈا بلے اب من کھلاڑی دل گوشی اب لاکے من شبادی منگونج گونو اب لے والے تھا ایشان تو کا چوشیں کھلاڑی ہستے تئی جندے کلبیں یا کہ دیکھے کلبہ چوشیں کھلاڑی ہستے تمہارا یک دو نامہ گوشت کنے کہ تیرا ایشان اس طرح امید ہے کہ آؤ کے وقتا ای کاران نامہ روشنا کنا دیما لے با جوانی لے پیج داراں بوستری ستارا وا لیب کنا ہاں صاحب چیز اس من سینٹر میں منی استا عاقب حسین اشفاق احمد من ٹیم میں کیپر یہ بھی ڈی ایف اے کیپر ممتاز من ٹیم میں کیپٹن ڈی ایف اے اسٹاپر حبیب یہ پدی گوم بوتا گو ڈی ایف اے انگا ڈی ایف اے گونا یہ ینگ منی ایف چی گونا آو واجکا سینٹر میں منی آو ڈی ایف اے گونا یہ منی ینگ اللہ پہ کندشان شوق بڑی ایف چی ینگ گونا بھی گو ٹیمہ ڈی ایف اے گونا بھی ڈرنا بھی آ شوقہ وہ نجندے دستا ہے سر تو کم موقع وقت آت کے گئے دا تم پہ تو کانگا تک تو تم پہ بازار نشتا ٹورنامنٹ گراؤنڈ جندہ منزین تو دستا ہے نشتا مینجمنٹ نہیں تھا بلے کم موقع وقت مطلب جوستا کنے کہ کم موقع وقت تو آت کے گئے دا گھنٹے 2 گھنٹہ تیرے بھی تو تم چو دستا تم پہ ہمیں سنگت کے یک دوئیں تکرات کہیں تو چون دستا گا نہ سر تم پہ نبات واش لگا گئے عوام ایشوا انتظامیہ مجھ بادی با انسا میں دواؤں کا عزت تھا میں بہکا بس فٹ بال ہے تمی چیز بھی جاگے کہ وہ میں عزت بھی مجھ چیز فٹ بال عزت تھی میں پشاؤ کا ویسا گئے پر پیسہ فٹ بال اچھا نہ بھی اب جگہ عزت بھی تو فٹ بال پشاؤ کا بھی یہ چیزیں میں ڈبل بھی تھا سر کاران تو کا فٹ بال کے ماشاء اللہ شمشی نام گر گئے کہ جوانی وڑیا لے بو گئے بازیں کلا بستا یہ فٹ بال آبے دیکھے کرکٹ ہستے بلوچی لے والی بال ہستے بلوچ کو جہاں دیکھے گیم کے ہستا اب لے بو گئے وہ تو صاحب والی بال چلا گئے کرکٹ چلا گئے ٹینس بھی چلا گئے ٹوٹل میں 10 سپورٹ سے چلا گئے یہ بلوچی کوانی لیب کے ہستان کپگی جیتو میں آ سائڈ نہیں شمے نیم گا چھے نامی گوشا میں نیم گا تو باز کا علاقہ ہستا کہ ماں ادھر دیکھے لیبے دیکھے نامی گوشیں شمے لکا چو بلوچی کوانی لیب کے ہستان آپ بوگا ہے نا آما گار بوگے وڑا ہے سا گائے بتا ٹوٹل آنیستا ایچ وڑا یعنی ایچ سا آنیستا چوشی مردم یاز چوشی یعنی بلوچ ہستے کہ آئیں زندگ بوگے واسطہ جہد جو دے کوشی کرنے کے نا چوشی مردم نیستانو کرکٹ والی بال ہمیں نیم گا آستا سا آستا جد جوت کا نہ گئے شی سا فنکشن کے بھی آکانن تی چیزا کونے نا مہربانی سر مہربانی گولی چارو کا شما دیست شاکارانے کہ ٹیم آئین جوست پرس کو میں جوست پرسن تو کا آگا شما مزید دیکھے چیزی ایڈ کنگ لوٹے آو کے وقتا مارا ہوتی کامنٹ سام بھی دیئے کہ انہیں چھی کمی میں تو کاستے یہ جوست پرسے ما کھلاڑی یا کنے یک ٹیم یا کنے انہوں کے ٹورنامنٹ کے چل گئے مزید ما چھی بہتری ہوتی ویڈیو تو کا بیاریں ہوتی کامنٹ سائن تو کا مارا باقاعدہ بوگوش ہے وہ سر سوچ بے کنے باقی ٹیم بات کا انشاءاللہ مرچی ٹیم بے پنجگور دیما سرچ میں لے بھی مرچی بیگا پنجگور دیما لے بھی میں کیر ماں بوکشن کے دوئیں بے کٹا میں ممن ٹیم میں بوت نہ کام پتہ 2 ٹیم کے لیب کا یک کی لازم آر ہوا بھلے مسئلہ اسی کہ 2 ٹیم گروڑے تو کا پتری اگر آر ہوا یا کٹی بلے آج تماشائی انچی لے بھی پیچ داری اگر آر یا مارتا تماشائی لے با بیال ہم نکنا مارا ہمیں امید ہے کہ دوئیں ٹیم جوانی ٹیم وان لیب کا نا انشاءاللہ مرچی کی تماشائی ایک جوانی لے بھی چار گا کہتے باقی مارا اجازت بھی دیا من اسلم عثمان چا شمارا چی اجازت لوٹی مہربانی